The second, 1, 2, ugaruke hano. Birakufasha kumva le mouvement ya mawashigeri ya circulaire. So uhagararanye na mugenzi wawe ni hano 1. Ngagaruka ikirenge kitavuye mu kiri. Ositse. So mawashige is this 1. Mwongera kagaruka hano 1 1 bibaye ngombwa ukaza kujya hano ari umuhango. So umubiri wawe ni ugufashe tekinike zawe zose. Okay? Kandi buri tekinike izanye n'imbaraga 100%. Idariza nikutsura shiti Jordana leo kaja kuzuke. Nyerera ni nyuma yao yakutuki turagaruka hano dusubira aho ngaho yakutuki fenda ni simbuka nanone imbere inyuma imbere none bavuze kuza hano uriya muntu ngiye kugukubita empi akakaboko kari hejuru. Hari abantu barakagurisha hano akakajyana he akakajyana akakaboko kari hano karamufata sese karamufata naje maha ndaza hano ndabona akakaboko ngafashe ndinjiramo seno no hakura kute nabari bonja kuri igiti ati kugenda 1 then go ukagaca munsi utazi impamvu gaciye munsi cyaka gafunga ha cyaka kagaca kuri igiti umva ko gafite akamaro ushobora kutarabyanarije ngo umenye ko kakaboko gahari ukabugenda juste wowe ukumva kugiye wibagiwe kakaboko ko karafata kenya gashinga yamese
ongera rimwe komandoma upande w'urutuki uko ibwije ubutushto Deden baray yakutuki Ready? Okay? Action! Ni! Iyo zimaze kuba eshatu cyangwa enye zirenga, hari ubwo utangira kugira gutya rimwe, ugatangira gutya. First is this, ikite, second, ikite, third, ikite. Même chose, okay? Iya mbere isa n'iya kabiri, isa n'iya gatatu. Action! Ni! Once you modify from Kokutsudashi to Zenkutsudashi, you go in Zenkutsudashi. From there, okay? Notice something, put it left side, Minjiramona. Okay? Let's go. Then we stay there. Tugume idari uchiuke gyakuzuki. Go! Aho hantu ndahagurutse. Let's forward uchiuke gyakuzuki. Turaforwardinga uchiuke gyakuzuki. Iwa ndakusa. Yale first is then. Okay? Uchiuke gyakuzuki forward. There is Zenkutsudashi. Igamba. Come! Kwireba, kureba hasi, kumutokekwa kukigonera. Once you are here, one, then unareba ntabwo mvaho sijya kwishura ku kimono kureba hasi kujya kutimba yari kandi explosion here ya poof ya once ya mbere ni kuri set ya kabiri
turasimbuka. Echa. Echa. Ono bakibe sasa. Kurura. Echi. Sini mauti mbere. Echi. One. Sasa. Amumira amashi cyane. Niba ESKF tuza imyaka 3 iri imbere 50% bituruka ku ruhare rwa Nkurunziza Jean Claude Maître Gasatsi. Yaraducumbikiye mu gihe amaklub amaze imyaka n'imyaka bakinira hanze, ariko we yatuvanye ahantu twe turi kuri Sport TV ati oya ndabashaka hano bacu kugira ngo duhurize hamwe ubumenyi bwacu bw'akazi. Mu minsi iri imbere tuzamushimira mu ruhame ari sensei mukuru uvuye hanze, kandi ari igihembo ESKF umuteganya. Hanyuma kandi nanjye buriya Jean Claude nakuri daro wamukunda mpamvu mbivuze ESKF ishingwa hamtuye tujya mu Jean Claude akina watu, ariko ibintu byacu byose mubona ko bari imbere, byacu byose bifashe mu mutwe. Nanjye Jean Claude ndamushimira twese. Nawe ushinzwe intara y'umujyi wa Kigali, numva nawe akajya Rubavu akajya mu Majyepfo akajya Amajyaruguru. Ni ibintu byiza cyane, umuntu ukunda karate kandi agakunda n'abakarateka. Ni ibintu bidasanzwe muri environnement turimo. Numva Geoffrey Bungire akaba ari vice president. Umubitsi Megole. Eric Mutakichwa umunyamabanga. Abajyana b'abantu bari hehe ntabwo waboretse. Sensei Ugabo, Sensei Eric, nanjye nkaba ndi muri timu ikomite. Abandi barimo barahariye Sensei Benamwe n'abandi. Dufite byinshi byo kugabana hagati yacu, ariko igihe cyose iminota iratwara. Numva Sensei ikaze neza, ntabwo yarahari kuganira, numva yasubiza amakazi kandi nyuma tukomeza ikindi gahunda. Nyakubahwa Perezida wa ESKF tumaze iminsi gukora kuzenguruka hose hatandukanye. Objective ni uko duhurize hamwe tekinike karate kandi dukurikije amahame mpuzamahanga. Ikintu cya mbere twigisha muri karate kubaha mugenzi wawe n'abandi bose. Ibyo byose bituruka kuri byitwa Dojo Kun. Dojo Kun twigisha mu Gifaransa no mu Kiyapani, ariko abenshi ni abana. Ntabwo ari raporo nziza kuri twebwe, ariko hari umwe wabishoboye, hari umwarimu umwe wabishoboye muri dojo ye. Hari yamaye raporo muri video mu Gifaransa no mu Kiyapani. Tugomba kumushimira rero ni Sensei Peter Rusizi. Afite abana kuva imyaka 5 kugeza imyaka 12, bose bavuga Dojo Kun mu Kiyapani. Jiga kuganza yindi tumona rukoto makoto no gicho mama rukoto dore yo kunose shino ga shino koto reyi amazo rukoto tekino yo imashimo rukoto. Abandi basesei indabaga yakugaragaro yarabana biye. ESKF rero ntabwo twashyize muri envelope, twayishyize ahagaragara. ESKF yamugeneye igihembo y'ibihumbi 50.
세상 멈춰 멈추면 Kun, de tout, et cherche la perfection du caractère. De tout, sois royal. De tout, surpasse-toi. De tout, respecte les autres. De tout, obtiens-toi de conduite violente. 一つ、時間区間在につとものること。誠の道を守ること。努力のせしぬを養うこと。礼儀を満ずること。激の世をえましもること。正面に礼。先生に礼。礼。